Manang Biyada! Hello gagayam, kumusta kayo mananaimbag nga oras yu amin? Welcome kayo dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Kapadasan ni Cubs at Mercy sa napudno nagan tintay drama, kasto ti kunana. Dirma ng biyanang, ti pakasaritan ngay nakibingay, ket sana may papan kanyak, no di ket may papan iti anak ko anasapa anabalo, ken ti kumarek nga kurso na dalaunay ken kuana. Rogyak man nga rud, ti agsalaysay. Talo at awanan tinapalabas, sipod pimusay ni bakit mo. Awan ka din planom ang mga sawa manon, Fidel. Awanan iti panunot ko dayta, nanang. Narigat no awan ka tulunga manak ko. At da kayo matkentata. Da kayo ati tumulong kanya amang padakkel iti putot ko. Una, ngam saan mat atong palbiag kat adda kami atumulong ken ka. Ay kat nugasat kundo pa iti makaasawan tumanayin. Nakat dumteng tulat ta, nanang. Madanagan naklakay. Anyat pagdanagam bakit? Ti anak ta awan samot ten plano na ang mga sawa manung. Di ta mabalin apilitan no talaga adinan kaya ti mga sawa. Madanagan nak nga rod. Asino nga'y ti tumulong ken kuana no awantan. Panagkunak may mayat no adda manugang number 2 talakay. Makauray ka ka di bakit? No addan tumamam mo ni Fidel akap-kap ni kanna. Sigurado nga isupay ti magibaga ang mga sawa manan. Mga sawa manan ni tatang ko, apong. Kaya't mo ka di ti maaddaan iti may kadwa amame, apo. Diyak mo aapong. Mala, saan tayo napagsaritaan ti may papan iti dayta abanag bakit? Tila ibagbagamot ti taapo ko ta. Welcome to Jenna Almoida Drama. Awan aramidem ita Mari Mercy. Awan mo't de. Nakaturog ti apok nga awawir ko. Apaya kasta ti kawus mo nga imay dito'y balay. Naglabaga pa'y ti lipstick mo. Nakashortpan ka pa'y. Ay na Mari, kastoy ti uso ita. Ti anak mo abalo ngay. Adda trabaho na ita. Ay, kasta iya. Makumikumatan iti trabaho. Ang mga numaliwayan ng ti mga sawa manon. Ay, wun nga rod. Nagaduma nga min ti sideline jay anak ko, Mare. Apay, awan plano na ang mga sawa manon, Mare. Jakman amoy ti dayjay nga anak ko. Awan samot plano nan. Nagadua babae dita. Ay na Mare, no amum laeng. Kanayon ko nga ibaga nga agbirok meten iti manugang number 2 me. Tapno adda katulungan na. Ngam awan metlata. May mayat no tulungam ta anak mo, Mare. Tapno makasapul adagos iti manugang number 2 yo. Kasano atulong nga iti aramidek, Mare. Isa pulam iti armen na. Ay anda nanang kante apo ko yung tatang. At daday di likod ti balay. Nakatugaw da ijay. San mo't kami na malmalpas ti panagsarita da iti dayta nga Olivia. Iti alas 12 pa yung agsarsarita da kita. Sumanubli mo't dayta bakit dito'y balay tatang. Manipod idinatay ni bakit mo. Kat nagbalinda mo't tayo anasingid kan nanang umaw. Nagalas pa'y mo't ti kawis na tunggal umay dito'y balay. Kan nagpuskol ti lipstick na. Diyak man amoy ti day tagayim ni nanang mo. Tunggal umay dito'y balay kat kasta ti kawas na. Nudaduma, pampanunutek pa yan akrasnak. Kat umay agpapacharming kanyak. Makapasurun nga rudan nudaduma tatang. Oray sak. Nasakit mag ti matak ang makakit-kita kinwanay ti kasta alangana. Kasangay ni Erika nga anak mo inton Sabado. Anya nga'y ti plano manak ko. Agluto tayo ananang. Sige, siyak nga rodon ti makaam mo ngagpalingke. Mang tedak to iti gatang yaw. Nagsweldo kayo ka din. Saan pa madamot na batbate akwartak dito inanang? Asino nga'y ti imbitaran tayo? Dagiti kabagyan kan gagayim tayo Sige, anak This ko. drama is owned by Jenna Almoida Drama.
Happy birthday, Erika! Regalo para kan ka. Agyaman nak, Lola Olivia. Ay, nadinak manawagan iti Lula. Anti ko nam kanyak. Diyak kaya ti Lola ang awag mo kanyak. Ha? Apay ngay, Lola? Basta, anti ko nam kanyak. Wan, may mayat ngamin adenggan. Awata buntoy regalo kan kabalasang kau. Agyaman nak nga ron, Lola? Ay, anti gayam? Nalpasan ti trabaho, Leone? Kalkalpas na laang. Apay ka di. Saan kan nga overtime ita? Saanan? Kinapudno na, ka-out ko laang. Agawid akmatan. Itulog ka ni Jabalay nyo. Ni, adayo ti balay mi Okay lang. At damot motor ko. Nabibiit no agmotor ta. Saan ka paymot nga inaklon? Amangan no adda makakita nga intulod nak. Kat panunutan da nga adda relasyon tan. Awan dakes na no agkuyog ta. Ngamin, nabayagan na baloak. Sika, single ka man. Sa bagay, adda puntom. Orayan nakla dito ha. Taalaag tibag ko. Di ka po ang panaw Welcome to Jenna Almoy the Drama. Mari Merce, adaman damagakan ka. Nay, kagap-gapom la itay dito'y balay. Adda ka manan, mare. Adda nga min nakita kakadwan ni Fidel nga anak mo. Babae mait. Nobya na nga taday jay, wano? Awan paymot na dakdakamat na akaaddat nobya na maray. Ay, talaga? Ay na, sapay lang ko mga ron, tawang pa'y ngagpaiso. Apaya kasta ti jar mo, mare. Ay, awan, konsernak lang ija anak mo. Amangan nga mino, makatumpong iti balaso ba sa babae. Narigatan. Narabyan ka mo, tanak ko. Intulod ko pa ngamin ni Leone, Jabalay da nanang. Leone? Sino day ta Leone? Ti pagdatdato nakakatrabaho ak nanang. No kasta. Pudno nga ron tinaibaga ni Mari Olivia kanya. Adda ka no nakita na akadwam a babae. O nanang, no aklunan nakli Leone. Yam amok to kada kayo. Kanta nga inaklon nakmatan Leone. Yam amukan kada kiti dadakkel ko. Kaya't dak nga tadagiti dadakkel mo. Wen, no asino ti kayat ko. Kayat namatan Kaano nga rod ayam amunak kadakwada. Inton bigatan, Leone. Si kagayam tinobya ti anak may basang. Nice meeting you. Nice meeting you, mat nana, tata. Nagamamuan nyo nga ikan Fidel. Iti kumpanya apagtrab-trabahuan mi, tata. Kastagayam. Kat, anyat plano yo. Agkasar kayo ka din, wano? Saan mi pa'y anapagsaritaan ti may papan iti day tabanag, nana? Okay lang, balasang ko. Dumteng tulat ta ka day. Ay, wan gayam. Naibaga ka din ni Fidel kan ka nga damay sa aputot na itipim mo sayan nga asawa na. Una na, awan inlimad ni Fidel kanya. Ay kat nasaya at nga rod ano kasta balasang ko. Awan tumot siguro. Tirumso apari ko taamumot gaya manday ta. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Dayjay gayam tinubya ni Fidel, Mari Merce. Wan, Leone tinagan na. Oo na yan. Delikado. Na, apaya kasta ti reaksyon mo ngay, mare. Wan ata pa nagropro pa na pailaan kat saan ang mapagtalkanan. Nasingput mo, kan na respeto. Ang mga nwagin si Singpailaan atap no maala na ti pa nagtalakyaw. Ha, Ay bagbagam dyan ak mo maray. Saan nga agdardarasudaw sta narigat ti may lawan. Kasla suplada pa'y jay nubya na. Jak kurso nada para kan ni Fidel day jay. Anya jay nadamag ko paray. Agpaiso ayang agkasaran da Fidel kan jay nubya na. Wen tanalpas meteng ti balayda. Isarunudan nga si kaswan ti kasarda. Anya, nabid da pa yan nagayan ayat.
agkasardan. Paliwan na kumapay maanaimbag ni Leonie, Ang mga nadamay limlimad na, mading aramid na. Kan sigurado nga tabalasang, ang mga nadama asawanan, ilimlimad na laang. Balasang ni Leone, Maray. No ngay balasang nga ina. Saan? Talaga abalasang di agbalin ang manugang may, Maray. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Mabit man laang, Fidel, ading. Ha? Ne? Apay nga ading tiawag yung kanyak, Nana Olivia? Ay, wen tadyak kayat nga awagan nak itinana. Iso amanang, kunam kanya-kanya. Ha? Nadamag ko ngamin nga kasar kayo kanon iti mabiit iti nobyam. Pudno aya? Ay, way. Apay ka day, Nana. Ay, sigurado ka kang kwanan? Kayat mo ti mga sawa iti suplada? Anya? Suplada? Kawan, saan ama nagisem? Style na laray jay, Nana. Ngam nasingpot ni Leone. Nasingsing pa malanga adayo ti bakit, Ngamjay ubing. Ha? Madila ngamin tinakam ko, Fidel. Dandani inal daw kan minalam nga umayak agpapapansin iji balayo. Ngam apay adinak mapansin, Fidel. Ha? Ne? Anya ti bagbagayaw, Nana? Ay, tapno ibagaken ka, Fidel. Nabayagan nga dalimod apanagayat ko ken ka. Nana? Asos, bakit ang kayon? Yung kastapay na ti bagbagayaw. Apay, dagiti laobing ayat ada karbangan na nga agayat. Kadama posok. Tawan laeng ti bumakit. Ngam ti puso saan. Istilyang pailaeng, Fidel. Sige, Nana. Labsan kayo dito yan. Mabit lang, Fidel. Ha? No kaya tenak, pagbalinan ka, senyorito. Saan ka pagtrabahuan? Mangan maturog lat kuem. Siyak tagtrabaho para ken ka. Ibutan lang, Nana. Ang mga nadama kakita kada tayo. Nyabay ti ko na inda. Ay, at dapay panawan mo nga agbabawi, Fidel. Sinaam tinupiam. Tasaan nga iso tinaikari para ken ka. Siyak tinaikari para ken ka, Fidel. Nana, nabartag kayong saman. Di mo ti bagbagayaw. Sa anak anabartag. Amok kan pudno amin nga ibagbagak. Mariusa. Papuskol ko na ti rupa ka mangibagay ti pudno marikriknak. I love you, Fidel. Hindi pa'y laeng. Agkupit ti barukong ko. No jak mayabkas ti riknakan ka. Isa pang haasim. Danggam ko maamin nga ibagak. Pagbigyan na kuma, ngagayat kan ka, Fidel. Nay, una yan ti kasta suot mo ngay may dito'y balay, Olivia. Naka-crop top, naka-short pan ka. Sakit nangisitin ti lipstick mo. Saan mo tan analabaga? Wan, tanalidayak, pare. Anya? Kas makita mo't, nangisit amin akawis ko. Blouse, shorpan, sinelas, pulseras, aritos, kwintas kanda dumapay. Ayun, pati ta buok mo. Pinakulaya mo itinangisay. Ken patingipan ko nangisitan. Nanganak iti syokolati. Inggagarak ti saan ang nagtubras. Tapno nangisit amin na makita kaniyak. Apay, anyat mapaspasamak kin ka, Olivia. Adda ngamin ipanpanasak, pare. Adda ni kumare. Awan, ada ibagam kin kwa na. Sikan at ipagdamagak.
Matuloy lang ti kasarda Fidel kan Genovia na. Wen, matulaw. Apay aday tamot ti sang kadamag mo aya. Ay, awan. Nadamag ko lang matkit di. Sige. Mabanakon. Pari. Kamaudyanan na nalpas mo't laeng ti kasarda Fidel kan Leone, lakay. Wen nga rod bakit? Adda nadlaw ko. Kasla jak nakita jak kumarim adimar ay iti kasar. Ha? Ni Mari Olivia? Wen, Unan niya. Uray siya. Jak mo't nakita. Sigod-sigod no adda okasyon. Kat iso ti makakauna asumang sangpet. nasakit nga ta tinakam na. Ah, taapay. Apay, di mo madlaw. Agkursunadan sa amot iti anak ta. Anya? Idida mo. At apag asyak ti kras na. Ngumidagbaybayag. Nadlaw kaun ani Fidel ti kras na. Anya? Wan bakit? Iso ana sakit lakid di tinakam na anang asawan ni Fidel nga anak ta. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Ada ka di ibagak Mari Mercey. Anya day Jemare. May papan iti manugang mo. Apay ni Lune. 5 basak kami ni Jebalay da di na minsan. Kasta unay apa ng bugbog kaw na japukom. Ung-ungtan na. Agsangsangit pa yan japukom gapoy ti buteng. Anya? Wen, ay nakasta unay asangit japukom. Anya? Ni, apay nga tangay. Amangan kit di pa no kinabil na. Anya? Ay sos, paliiwom di manugang mo. Tano ka sa pula na pag sinaan nyo idaramidin nyo maray. Sana nasaya tararamidin na yapo ko yaw. Nasaya at matay may ka dito'y balay, anak ko. Apay ka din nanang. Anya di nadamag ko akas taunay ti sangit ni Erika idi na minsan nga aldaw. Nagkunamot. Basta, adda nakangeg. Ung-ungtan ka no di asawam ni Erika. Kas taunay ka no apa nagsangit di apo. Kasano ang mapasamak day ta? Kadin to pa ungtan ni Leonie ta anak ko. Pat-pat ganaunay ni Erika. Apay nga rod akas di tinaidanon kanyak ngay. Asino aya tinangidanon kata kayo? Grabe mo't nga agarami diti istorya day ta no asino man. Nalabos mo ta damag day ta. Asino tinangibaga nanang? Ibagayo man. Saanon, baybay amon. Saan na mabalinti kasta? Ibagayo no asino? Takumprontarak. Tapno saan nga agwam? Maditi kasta nga aramidon na. Baybay amon kunakmet. Asino kunak? Ibagayo. Ala, ngam di mon sungatan anak ko. Baybay amon. Siya kun ti makisarita ken kuana. Ni Mari Olivia. Anya? Bakbakitan mo day Mosa? Uray ko man agpaisot ichis-chismis na. Saan mo tagparparbumot iti sarita? Panagdadahal ti kasta? Ala, baybay amon. Agayat ngamin kanyak day jay. Iso ati kayat na. Pag sinahanda kami kinilyoни. Ay, nadlaw mimot day takin ni tatang mo anak ko. Agkursunada ken ka. Di lagbayin day jay kumari mo. Siyak pa'y ti mabayin iti kas jengar aramidan na. Nay, asino day ta? Bakit? Danarding mo't akaaruba. Anya dagi jay imbunag da? Ay, jak amu Ni, kadwada mo ni Fidel nga anak ta. Lalang, tatang, pasensya no dya ako nimpakada kada kayo. Ngam nagurder akon iti paaramid ko agit ti balayo. Paika ko iti gate. Ni, apay paylaeng apaikam iti gate. Wan nga rod, gastos laday ta anak ko. Wan, tapno mailak dito unag. Kat awan ti basta makastriklatan dito unag. Agpakpakaasyak nanang. Di yun paumayan dito'y balay day jeng Olivia. Anya? Day tamot lag chismis ti umay nakwan dito'y. Iso adi yun pastrikan dito'y. Makita yun mo, no asino tagtuktok dita gate. Di yun iluklukatan. Mabalain? Ay katwan esuntumot la pamadakas ti umay na ibagbagano kwa. Nagalas taramid na. Nuti ko na nakit mapagsina na kaming agasawa. Saan tong agbaligi? Pati da tayo, pag-aapaan na. Gapo iti nagalas nga aramid na. Welcome to Jenna Almoida Drama. Mari Mercey! Ada ka!
Umayak man, Mare! Itay pa'y ngagtuk-tuk-tuk ni Olivia di tagay. Baybayam, di mo iluklukatan. Umay man ag chismis daytan. Uray ko man no umay ag padigaw. Saan may chismis mo't ti umay na ipadpadigaw dayta ako marem. Wan nga rod Mare! makarengreng tingiwat na. Madamdama si kanto kat ti agawon na kanya kon. Ay narigatan. Ha? Mare! Sika mo bakit? Apay, agpaagawak mo't aya. Saan Ay, di Mare! talaam mo Sapay sumanort panumay dito. Iso na saya at mataadan gate dito'y balay, lakay. Namin ado ang nagsubli-subli ti kumare ka nagtuktok iti gate ming idiagbaybayag na kadlaw siguro iso asanan ngay imay. Kaya't nagkita kami man itirwar liklikak tapasigmat apam madakas ti isaw-sawang na kanya. Aging ka na damag kulangan na pimanaw iti lugar mita simra kas katulong iti kaanakan na iti syudad. Alakastan tigay mo Mercy. Alaga gayam, di tan tinagpatinggaan day tapakasaritaan. Dito'y drama tayo. Manang Biyada! Musical scoring. Eli Palacio. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa. Manang Biyada! Hello gagayam, kumusta kayo? Iti manan gagayam yo. Jenna Almoite, akas manang biyanang Kentakin Drama iti biyag ti tao. Welcome kayo dito official channel tayo, Jenna Almoite Drama. Kapadasan ni Cubs at Betty, saan na nagan tintay drama, ngam sakbay ti amin. Makablawa mampay da Boyet di Jose dita Hawaii, Flora Picha dita Germany, Daus family dita Pula Tagudin Ilocos Sur, from Agnes Daus dita Singapore. Naragsak mo da panagdangdangag ni Jovita dita Cruz La Trinidad Benguet. Kastiman ti kuna ni Cubs at Betty, dirman ang biyanang. Adaman ka rubami asaan ama spelling ti ugali na. Taami na makita na big deal kankwana. Kat day ta tinagbalin na parikot mi akaruba na. Tap na nalawag ti amin, rogyak ti agsalaysay. Ay Berhelyaw! Ay amaw! Berhelyaw! Ada at dito kulungan ti aso. Digdigusik ni Blackie. Apa iya? Ay nalakay! Ay, imawag dya anak ta, kat agipawit ka no iti kwarta pagpa-repair dito balay kayo. Ha? Aya, akit na siya at ano kasta. Ngam imbag no san nga gunget ti karuba. Anya kumabibiyang ti karo bangay. Apay aya day tamanan ti panunutom. Win tayo di nagipatakder dya may sa karuba tayo iti dakil abalay na. Kit natak-tak-tak, taad da kontrabida akaruba. Ay na, awan lat kabutang ko no siyak. Apay kumapag-problema am ti karo ba? Anya kumabibiyang da. Hey, agpinos tatabite. Umingar dya karuba ta lumakita na amatarimaan ti balay tayaw. Ay, awan bibiyang ko nga uray umarikakak dita. Yad adaki di atap nolom na di ti apal. Sutil ka magamin doon na dumabiti. Amom lang arot anaapalin. Ngamyad adamot timang papaapal kenkwa niya. Baybayaan man day ta karo ba? Saan nga iso ti pagproblema am? Planuam kida na imbag. No kasano ti pamahiam amang papintas di ti balay tayaw. Bakit? Addan ti truck anak kailuganan na iti materialis. Kasano ngay? Pangipagnaan tayo ngay. Di tabatog ti karo ba Inka ipakadan Apay masapaw. Kasi good mga di ti pangipagpagnaan tayo itilugan no kwa. Uwain, yung pasaray agunget no adamag na dita sular na. Masapol nga ipakada. Dasay-saya at no ipakadang pa'y nga umuna. Tapnawan ti makunana. Nalangarod. Mapanak di tabalay na. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Umayak man, ansing. Nay, anyat gagaram, bete. Umay kulak ko maipakada, nga ilabas mi kumadjay truck, anak kay luganan dagiti materialis ti balay. Ta, patarimaan mi man tay balay mi. Nagpawit nga min dya anak mi, iti pagpatarimaan mi.
Ay, dakkel ti truck a lumabas dito. Ang mga numasagid na dagiti mula. Nalawa mo to'y paraanga, mansing. Manay to, pa'y tayo dakkel atrak ti may sa akaroba tayo, idi. Basta man jak, di dakpilitan no talaga ajak kayat, bete. Agaapa tayo no ipilit yo ti kay kayat yo. Uray italaeng, ansing. Nagadungamin di karga ti trak. At damat sa bali adalan nyo. Ijay at ipangipagnaan nyo. Wen angam sana makastrek ti lugan, ijay ansing. Marigatan kami mat ano ba layan miki din dagijay. Ay kat problema yu daytan Apay ngamin akon di patarimaan kayo iti balayo. No awan mat gayam pangipagnaan nyo iti aramatin nyo. Alan ansing. Kasla di tay maagkakaroba may. Pasensya kayo ngam jak kayat. Agruam kayo matan. Adaw ti madalapos yu dito'y paraangak. Mang-hire kayo iti helikopter. Taiso ti pangiluganan nyo kadagita materyales yo. Anyat ko na ngay. Di na makayat. Anya, kahit kasano nga rutan pa kahit. Sa pinagdadagsin na gitay materialis, simentaw, hollow block, and daduma pa eh. Iso ka ti masorsorotan. Ilibas tayo nga isirak ti truck iji parangan na. Anya, kahit nga wala nga eh. Saan tayo na tayo ang nakaturog? Ha? Bakit? Kita ka ting? Jay, Jay dalan aparaangan ansing Napunumit iti mulakin batbataw. At dapat hiro anay balandray jayan eh. ha, Ay, talaga nga inggagaranan nga ingkabil dagi jay. Tapnawan makalabas. Nagalas at talaga ti ugali day tabakit. Natangken ti puso na. Awan konsiderasyon na. Baybayamon. Bunagan milatan lagi tinagatang materyales. Addan to lakasapulan day tabakit Makita na. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Hello, Julie, anak ko. Hello, Nanang. Kumusta? Nairugi yun, timang patarimaan di tabalay? Parugyan mi pailain ton bigat anak ko, tabi si ita ti karpintero akalugaran tayaw. Kasta aya. Alang nga rod, parugyan yun, tani, umadanin ti panagtutudo. Wan anak ko. Ay na, agyaman kami manan pumintas ton ti balay tayo. Awan anyaman na, Nanang. Tapno napintas met ti balayo, Tani, nagpintas amin nun abalay ti kaarubayo din Day tala balayot sa anon. Ay, iso nga roda maragsakan kami lao, nay. Kamaw dyanan na mapadasan mi langan ti makabalay iti napintas. Sakbay amatay kami iti amam. Nagdakkel ti mulagat jay kontrabida karoba ditoy. Mas daaw siguro. Tagimatang kami ti materyales. Ala, baybayan nyo dagita. Basta awan madingar aramidin nyo kadakwada. Awan problema. Wan Tsak lakabutang da dya pada ka bakit? Di ora ginabo kami kakabala. Ay na, di kay makigabgabo Maditikas na. Masuruna nga minodaduma. Mitikulo sa dayjay. Yad adaki di ati mang papalkan kwa nano kwa. Madi Di yun tutupan, Nanang. Jak kayat amakiapa kayo. Aginggat di da kay an-anuan, baybay anyo latte idan. Naawatan nyo, Nanang. Malaala. Wunan anak ko. Lumabas kami pa, Nana-Anseng. Nay, da kayo magayam, Mirno. Pasensya kayo, Nana. Nakipagna kami dito'y paraangan nyo. Tas shortcut nga main. Okay laeng, Mirno. Apay, papanan nyo aya baro. Dito balay da, Nana, Betty, kin Tata Berhel, Nana. Da kami nga minti inalad ang agkarpentero dito balay da. Ha? Apay? Adda permit da akong di aramid iti balay. Ha? Ay, diya ka mo, Nana. Patarimaan dan sa laang. Ay uray pay, di kay mapmapan, Mirno. Ang mga numairamraman kayo. Damagan nyo pa'y nga umuna no adda permit daw no awan. Sakbay nga trabaho kayo. Saan na masapol, Nana? Basta agtrabaho kami latan, Tanay, sayang dal daw. Alang nga rod, mapan kayon.
Inton maminsan, di kay magmag na dito yan, na? Ha? Didak mo ila dengdenggan. Ala, pumano kayon. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Berhe, lakay! Ayabam dagita kakadwa mong tag merienda kayaon. Nakaluto akon iti hot cake. Wait, umay kami, bagay. Ay na, nagmayat abuy-buyaan. At tinaalas abalay may pumintasan iti mabit. Bete, rumwar ka man di tayo inaladan nyo. Niswapang nga ansing. Apay mangatan. Apay aparwaran na kanseng. Basta umay ka dito'y, tadala kayat ko adamagan. Sikatada ka sa pulan na, di sikati umay ditoy. Dito'y tangag sarita, tamangan nuko na inyo at trespassing nga. Nagluko mo day tapadak abakutin. Apay aya! Apay, adda permityo akong di paaramid iti balayo, bete. Anseng, agpatarimaan kami laeng, tanay, marmarga ayon ti balay may. No agbagyo itinapigsa, maitayabang ti balay may. Awan bibiyang ko no maitayab bunuan niya. Ti damdamag, no adda permityo. Ken impakada yu iti barangay, ti panagpatarimaan yu iti balayo. Ken apay, nangalaan yu iti kwartayo, ket manumutlat sweldo di anak yu ijay abroad. Mano matatawanan nga da ija abroad ta anak may. Iso anak ka urnong mabasitan Oho, jakpat yan. Apay nga ijay ka anak ka. Awan paylat urnong na nga aging gaita. Ket agpadamat apagilyan ti ayan da iti anak yo. Agpada da iti sweldo. Kuwan tanabisyo mga may dagiti dadakkel na. Kanadapay la aanti na, apaw-pawitan na. Asino nga aantina? Siya? Ay, tanangam ti panagsasaumbet Tauray agmay-may sa ak ngagbibiyag. Saan ko nga ugali ti mangnamnama iti sabali a tao. Ay, nawanan ti sabali nga ibagam, inak itulo yan tararamidak, anseng. Tay kunak, bete, ingkay mangala iti permit yo. Kunak tumod nga minkin ka bagay. Agunget dayta akaruba no mapatarimaan ti balay ta. Bye-bye, ama. Awam makarbangan na makibiyang iti dayta. Ay, unay met nga minan ti galad dayta padam abakay. Manakibiyang lang aruday. Agumpay. Huwag nga ruda Kahit nakaluto kan. Aya ba akong dagiti trabahador? Dandanain. Madamdama pa'y base, tanay nasapa pa'y mood. Alang arod, tayo nakmangirwar iti ice iti ref. Hoy! Da- Grabe mo't day taaki na ariwawa yo. Kapsutan nyo mo't ati pa nagmartilyo yo. Nakapigpig sapay ta grinder yo. Maturog na tao. Ay sus, umari kak man jay bruhan lakay. Baybayam, di mo man tutupad. Panunutan nyo mo't ati karo pa yo. Apay, da kayo lang ayati tao ditoy. Ay, Ala, taya ba akong dagiti trabahador tamanganing? Inkaagaon, bakit? This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Merno, da kayo tay limabas idikalman ijay balayan niya. Ha? Ne, sana na. Tay parit yumot amag na kami iti paraangan niyo. Asino kumangay ti magna ijay, kat da kayo laang mo't. Naminsan lalim mabas kami dyan, nana. Di min inulay. Tay parit yukit nga raw. Natukol nga mintay sa nga ti marunggay ko. Pati marunggay takawon da. Ay, diyak amo ka nana. Awan amok dita. Apay, anyat sindayo idikalman ijay balay da bete, Merno. Tinula ang manok, nana. Nasagpawan iti papaya ken bulong ti marunggay. Ay, isuda nga rod at nagtakaw iti marunggay ko. Ha? Ha? Diyak amo ka nana. Damagan yung tulangan kadakwada. di kagpabasulatan iti saan may mga ramid anseng. Apay ada ebidensya ada kami tinangtakaw iti marunggay mau. Kanapay masigurado manatakaw kamo matanapig sa ti angin idi kalman ti malam. Nagtudo nga raud. Ang mga nunas paklaang. Nunas paklaang, adda ko maijay tinatukol asangana. Ngamawan mo, binilang ko ti sanga di marunggay ko. Kabisado klaunay. Kanda ko na ni Merno ang nagsida kayo kano idi kalman iti marunggay. Wan, ngam ginatang ko iji ili day jay. Ulpod, palusot. Di kay ngamin agmula iti marunggay yumat.
Tapno di kay agtaktakaw. Kadama mula may ngam adayo dito'y balay. Adda ijay uma. At damat gayam, ngam apay nga agtakaw kayo iti saan nyo amula. Ay agtal na ka man, Anseng. Awan ebidensya miti daytang ibagbagam Mabalin ka nga idarom iti kasta nga raramidam. Ay kat padasam agsango ta ijay barangay hall. Tamakita no asino ti may babaeng. May mga orasyon na nanseng. Apay, anyat masapul mo merno. Adala ko maumay ko ibaga, nana. Ibagamon kunay, adar aramida, di ka manaktak. Adang amin nagatang ko alugan, nana. Kat numabalin, makipag na kami dito paraangan nyo, no adda nadagsin akargami. Sa nabalay, tanawan kargami, ibati min ijay bungad tilugan. No adala nadagsin akargami kuma. Apay, nangalaamot itinggatang mo itilugan si Kamerno. Ornong mikin ni baka, nana. Oh, nga ta. Adan samot illegal at trabaho yo. Ni, awan nana. Nadalos ti trabaho may. Agpada kami ngamin ana-imped kan bakit ko. Ay agaramid kayo iti bukod yo akalsada. Ah, Kundi gatang kayo iti lugan yo, ngam awan mo't gayang pangipagnaan nyo. Palastog kayo mo. nana. Awan lumablabas ditoy. Siraak maladay tuyon, tapno awan magmagna. Awan babae nyo Gundawayan nyo matanti kinasing po na tao. Gaputabay-bayan kayo mablabas ditoy, agram kayo matan. Patilugan nilabas yo, ay sana mabalay. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Talaga pinaaladan nan tinaglawa sular nanay. Kita alakay. Uwing nga raw. Sa bagay, adda karbangan na tadaga na nga raw. Wala nga mawamamalat konsiderasyon nan. Agkakaro ba tayo umay? Baybayan tayo. May mayat magkiday no naalada ng tisular na. Tapno awan makastrike. Kat saan atila pabasulan na no, adda mapukaw dita masakupan na. Ay, sa bagay matkit di Grabe mo, day tabak mat. Naidumdoma, tiugali na. Kasta na nga ta, naging gamatay. Awan nga ta pa nagbaliw nan. Tsaka mo talaga siguro ana ilasagnan ti kasta nga ugali na. Ang amsan mo, unay akasta di ka bambanwagan na. Idi bumakatan, nakarkaron. Imalasa yung tiugali na. Nala, baybayan tayon bakit? Uray ta na alada ng tisular na. May mayat kumapay ipangato na ti alad na. Tapno saan na makita ti karoba na. Tapnawan pa kibibiyangan nan. Kabagis bete, handa kayo. Ni makabagis aryong dayjay. Ne, huwing nagpaisaw. Ing kapadanunan. Nakalagip ka matapim masyar kabagis. Wan kabagis. Tada dinarayak akasar di tabang hira barangay. Iso di mau asak dito yun Kate, kumusta nga ibayaw? Nangasawa kan? Kaya na. Single aklat tabayaw. San aya nga da GF mo idi nga ubeng? Labayagan na nagsina kami bayaw. Nakiasawan iti sa balay. Ay kaagaram ka manan iti sa bali kabagis. Apay kayat mo timatay abaak. Kaya't kumati mga asawa Ngamjak kayatan ti agaram iti ubeng. Tamangan no panawan dak tumanan. Talong amin na nababalasang tinagbalin anobyak. Ngam imbrik da kamen. No agaram akman. Daytay bakit abalo. Wano balasang kumano iso. Ta sigurado adinak to panawan. Ay, pag iso bayaw. At nakaro ba mi abakay tabalasang? Nabayag ija abroad. Iso anabakitan abalasang. Asino matipagbagang mo, Berhel? Kaya sino pa'y kumangay? Ni Ansing akaruba Ay, jak kaya't ngagbalin nga ipagdayjay. Kay, anyat mabalin mo no aging nustuda. Awan maramidam Sino na itang ansing bayaw? Bayam, tayam amukan taw bayaw. Di ka pa'y lagaw awig. Tay ipamaysam ti mangaram kinkwana. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Apay, anyat masapul yo, Berhel. Kumay ko kumayam ammo to'y bayaw ko, Ansing. Iso ni Ariyaw. Bayaw. Iso ti bagbagakin ka abalasang dito lugar me. Ni Ansing. Nice meeting you, ansing. Ha? Kastamot?
Ngam sa anak ngagpapaarong. Uray makipagaya maklaang ading. Di ka agmismisuot, ta saan mo abagay. Napimpintas ka man no umisem ka. Aywan, adda imit mi amirenda. Pagsasangwan tayaw, anseng. Bayaw, da kayo latan tagsangong agmerinda. Tamapan akong ditabalay. Di ka pumanaw, Berhel. Kadwa to'y bayaw mo. Tama nga nugundawayan na. Ala, sumrak kayo dito inaladak. Umay kayo. Napananmanan ni kabagis ko lakay. Awang mama dito'y balayan. Adda ditabalay na anseng. Kita agtuntuno da iti ikan iti paraangan ni anseng. Nagloko mo day tang aryungan. Imbaga lang aro na nagalas na ugali day tabakutan ng arman na lata. Isudan sa pekit din kita mayat titimpuyog da agtuntuno iti ikan. Di pa lang kami nagawid day tang aryong. Bantayan nan samutan day tang ansing. Madlaw may akayat na anseng. Agbagbagay danto bakit? Medyo agkaruprupa da. Amangan no isudat tinaikaray para ititunggal maysa. This drama is owned by Jenna Almoita Drama. Asawa ko ni anseng kabagis. Anya, kano nagalas ti ugali day dya babay? Asawaam kay den. Inton kwan maakaran kay tirinokar nga ramid na. Saan mo't lasing putupay na anseng. Ay, jak kaya ngagbalin nga ipag day jay. Awan mabalin ko no di mo kayat kabagis. Basta siya, ay ayatot na anseng, kat ay ayaton nakmaut. Naimbag nga oras mo, ipagbeti. Ha? Umay kayo padigwan iti sidaan nyo. Nagluto ngamin ni Aryong iti native amano. Kat medyo ado jalinuto na. Ay kapagyamanan mi Ang dinto nga ta maibuy-buy day tawi. Saan, ipag? Pasensya kayon no adaman madi nga impakpakitak iti kalabos. Saanen maulit dagi jay. Nagbalbaliw ako ni ipag. Ha? Nay, nagpintas gaya mo dito unag ti balayo Nagmayat ti design na si ka. Ay umunag ka pa'y Ay saanen ipag. Adapay ngamin papanan mi kin ni Aryong. Ilakad mi ti papeles para iti panagkasarme. Anya? No kasta agkasar kayon? Wan ipag. Katsapay ko matamagustuan nak ngagbalin nga ipag. Nga oray kas jay timpakpakitak iti kalapos. Ikarik ipag. Saanen maulit dagi jay. Pinaikat ko ti alad ti dalan di tabalay. Lumabas kayo laang no kayat yu ipag. Nay, ni kapagyamanan mi palubusan da kami na magnadita paraangan yaw. Anseng, ay stay, ipag. Wen ipag. Aba batibiyag. Iso nga agaramid tayukit di itinasayaat. Saan kat akinaagom, wano anya pa'y dita. Ididamo kasla jackpot yan, dagiti imbagbaga ti ipag ko ng bayat ti panaglabas ti aldaw, agpay sugaya man nagbalbaliwan. Manipod na kay asawa si Mingpet, ba nagpakaragsakan milaunay akaruba na tasanan akas iti sigod. Iso ngay tamayatan tilinangan mi amin nga agkakaruba. Alakastan, tugayem mo, Betty. Alagagayam di tanti nagpatinggan day tapakasaritaan. Dito'y drama tayo. Manang Biyada! Musical scoring. Eli Palacio. Enyornos para ti script kaniti drama tugayem yon Jenna Almoite. Isagsagot matlang kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless. Ititong kalmaysa. Manang Biyada! Hello kagayam, kumusta man na ni Titong Kalmaysang? Welcome kayo dito YouTube channel Jenna Almoite Drama.
Manipud kini Kabsat Lina saan napud no nagan tintay drama nga makablawa mampay dalibi Luela Marie kan amin na taga Nueva Vizcaya kang runaan ti pamilyana dita Quezon Bagabag kan Villaverde Nueva Vizcaya. Ni Aurora Vega kan ti pamilyana dita San Juan San Manuel Pangasinan Ripolo kan Vega family. Kan ni Marita Kokya dita San Quintin Pangasinan. Kasti man ti kunan ni Kabsat Lina dirma ng biyanang. May papaan iti asawak ti pagtarayan to istoryak. Naimot nila kay ko. Tano at dabuludan da kan kwa na saan ngagpabulod, kan tila may parparit na ultimo dalan ipaidam na. Rugyak man nga ruod ti agsalaysay. Ne, da kayong magayam ang kalsuto. Sumra kayo Saanan? Umay kulapon kan, no husto dyan na idaanon kanyak, Susana. Nga anya, uncle? Pudno aya, asuto ka no ti impanagan nyo, itimpas ngayon mong anak yaw. Ha? Ay, when, uncle? Apay ngay akasta kayo. Apay abasta agusar kayo latan itinagan. At diyo pa ipakada nga umuna iti original nga kinagan. Ha? Jakto pa'y impanagan tinagan ko kadag iti lalaking anak ko. Awan ti in-junior ko kadakwada. Tati kayat ko, saklaing tagnagan iti soto. Kwa, sa tornino timpanagan mi ken ni Balong, uncle. Palayaw na laang Jesoto. Sa torbi bumot tinagan nyo, uncle. San aya? Saan asoto? Ay, uray pa'y. Taday tatitim matak anagan ko. Soto. Nagadumot anagan ang mabalin nyo nga usaran. Ngam apay asoto pa'y laang. At dakata Mario, Doro, Toribio, kan Flavio, no isaw. Inalami nga min ti pangrugyan tinagan mi kanila kay ko ti palayaw na asoto, uncle. Susana tinagan ko. Tunyo mat kanila kay. Iso so kanto. Sukatan nyo tinagan ti anak nyo. Jak kaya tekasta. Basta gusar kayo latay tinagan. Saan ang mabalin tekasta? Nagloko mo day tanga ulitag kun. Tila'y parparit na. Patinagan nyimot na. Amin mo laki din iparit nan. Anya ti problema iti palayaw ti anak taya, bakit? Diyak mo iti day nga ulitag ko. Di na kayat nga damangusar itinagan na asoto. Kay, apay, isulat mabalain ang mangusar itinagan ang soton. Nalabos mo daytan. Patinagan iparit na. Wang ngaron. Kat, inadaw tamot iti pangrugyan tinagan ta Jesoto apalayaw ti anak ta. Susana Cantonio. Kasano nga ron? Baliwan tan ti palayaw ti anak talakay. Naimbaglaki din, tapalayaw na laang Jesoto. Kasanon no day tati imparehistro ta anagan na. Agruam mo tinday dyan ulitag mo. Naturay launay. Baybay antan lakay. Tungpalan talatan ti kayat natap na awan re-re. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Unay mo't day tan soto. Patinagan iparit mo. Anya aklase ti panagpampanunot dayta, tila iparparit mo. Nagadlo anagan nga usarenda, ti ipanagan ko. Jakto pa'y impanagan ka dagitan nakta, isudan tulaki day. Kat anya kumatdakas na aya, di ka katagyaman, tanakurso na daan da tinagan mo, iso at tinulad da. Jak nga rod kayat da kapada na anagan, sakla ang tagnagan iti soto ditoy, awanan ti sabali pa'y. Ne, aguray ka. Asino dyan nagparada di tabataw? Italaan napansin ko da ita. Bisita da marisitang. Awan ngamin pagparadaan da di tabalay da. Iso adi tabatog tinangiparkingan da itilukan da. Impakada daking ka. Saan? Ngumapay, masapul pa'y laya. Kasi siyempre batog ta da ita nagparadaan dan. Payman. Papanamanan. Saan ang mabalin ti kastangar arameden da? Agpakalaing damutan. Kasanon nurumwarak mait. Pag naanti motor ko ngay. Naglawa. Saan mo't anapulatan ti dalan? Basta papanawag na kita. Abay, nagkunakada kayo adito'y batog may ti pagparkingan nyo. Ay sus, agtabtabao manen ni Soto ijayon. Ikatan nyo tulugan nyo dito. No sino taking bisita ka na kayo. Iti batog dati pagparkingan nyo. Soto! Umay ka man ditoy! Makasali tulugan nyo dito.
Ay, kababain ka dagiti sa nga ili da marisitang. Anya langatan ti maibagbagadan. Ay, mangibabain day tang asawak. Nagalas ti ugali na. Pasensya kayon iti inaramid ti asawak idi kalman, marisitang. O, nay mo, dayjay nga asawa mo, Mare. Awan pa'y pakisama na matakaro ba? Itala ang mga dagparada di tabatong ti balayaw. Siyak ti mababain, gapu iti aramid nila kay kumare. Bagbaga ang mga amin di asawa ma. Paspasurot kan sa mga amin kang kwana. Tubtub nga rukmat ti madi nga aramid na, mare. Ngam apaan naknukwa. Iso nga agsardengak nga agsauno kas jay abagbaga. Nalabos mo nga mintikas jay nga ugali na mat. Nairanapay mo asa nga ilik jay kas jay na. Ala siya kung ti agkidkid daw iti dispensar, gapu iti inaramid ni Soto, mare. No sikawan problema. Gamja asawam ti makapasuron. Kaslawan ka sa pulan na iti pada na tao iti kas tangararamidan na. Pasensya kayon at alaga, kumare. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Mga nun, Apay anak kami suot ka, Lina. Anya mo ti kastang style mon. Agayab ka mangan. Ngum na kami rugrug ka. tama kapasurun kamot ngamin. Siyak ti mababain itinagalas nga aramid mo. Kinasarita nakitay ni Marisitang. Nasakit tinakam na iti inaramid mo. Siyak manun tinagkidkid daw iti pasensya kunkwana. Inkid dawan ka iti pasensya, Soto. Nagkuna ngamin ayang agkid daw ka iti dispensa. Kat basol damat. Kasano nga agnakam da no kasta ka. Basol damat. Agparking da iti saan da sakop. Ala, huston, mangan takit din. Ituloy tanto no madamdam at agsarita. Mangan tapay. Agkasar ka gayam ni Donalyn akaaruba tayo lakay. Kat, anya ko man wag kasar. Kat ibagbagak laeng taado ti maragsakan. Takamaudyanan na, makaasawa mo't laeng. Ti amok kat mabakitan abalasang dayjay. Awan bibiyang ko nga ore mabakitan abalasang wano makiasawa dita. Saan mo't asyak ti mang pakpakan kadakwada? Anya ko mat pakibiyangak dita. Apay aya kasta kasuto. Talaga ka ding awan pakibiyangam iti kaarubam mo no kalugaram. Narigat ti makibibiyang, Lina. Biyag mulaang ti pakibiyangam. Tapno awan gulo. Saan akasta ti kayat ko asawan? Surum kumamot at ti makibagay. Agkakalugaran tayo nga ro, di agtitinulong tayo. Saanin nga uso ita da ita? Kanya-kanyang biyag itan. Isabaybay aman dagita akaruba. Ora agkakasarda dita, awan pakibiyangak. Hello, Nana Lina. Umayak man. Nay, Aida. Ay dumanon ka. Umayak man agkid daw iti pabor kada kayo, Nana. Numabalin ko maamabulod tay dakkel alamisaan nyo. Kandagi tay monoblak at ugaw yu. Tamausar ko mainton kasarmi. Ay katun balasang ko. At damot kit didagi tay mabulod ije barangay hall. Ngam kurang, Nana. Kaano nga alaan nyo, Aida? Inton bigat ko manana. Sige, umayon tulat taalaanan, balasang ko. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Agpakalaing kamot abakbakitan. Nagwan ka, adi mo pa'y dinamag nga imo na kanyak no ipabulod ko no saan. Kat apay, di mo ipabulod ay alakay. Saan? Itaan niya aga po. Nagregregatak ngay nararamid day along table. Nalagda akayo ti naramid ko iti dayjay. Apay, pangbulod lang aya. Italaang mat nga agbulod da Aida. Oray pay, jak ipabulod dayjay. Gumatang da iti usarenda. Kundi paskenda, ngamawan mo't gayam aramatan da. No agpaskenda, siguraduan da kumpleto ti gamit da. Tapno saan da nga agbulod-bulod. Ay, dagitay tugaw nga rod ti pabulod ta. Ay, saan? Inton madadahil dagijay. Inton ibas-ibas dagita artak. Mabayadan da nga rod no madadahil. Pagtugawan laeng mat dagitay ninong kaninang. Basta dak ipabulod dagijay. At damot tayo naramid da pagtugawan iti salunan. At dula amin nga amudamat dagita.
Mangibaba inday jay nga angkel mo, Susana. Anya lang atan ti aramaten da ay da inton kasarda. Saan na bali, auntie? Adda ka no nagbuludan dan. Ay, kasla mabainak paikit din adumar ay to iti kasarda. Takas jay mo't jay ulitag mo. Baybayaan yun ni Uncle Auntie. Umay kay lata ah. Ang mga no adama ko nada Aida no di kay dumaray iti kasarda. Sapay nasayaat mo't atao ni Aida. Day tangarod ti pagbainak, Susana. Nasingpet da akaruba. Ngem jay ulitag mo. Sabali ti ugali na. Lolo Soto, makilinong kami man dito'y balkonyo. Agtudumutan. Ay, saan adito ti pagistambayan nyo? Bulakbul kayong ubing nga. Pumano kayo dito? Makilinong kami, tawan pa yung mi, Lolo. Agawid kayo kidden. Nagkunangamin nga agbulakbul kayo. Kilan tuman makudkudit yun dito yan. Ala, pumano kayo? Hintay yung arudan. Agtaray tayon. Adda tuldayo, Uncle. Adda, apaya. Nasaw ngamin ni Auntie Ide nga adda nalawa at tuldayo. Pagbilagan mi ko maitirik, kurang mo ngamin sinagatang nila kay ko atulda. Di kay kundimula, no awan mo't gayang pagbilagan nyo. Ha? Jak ginatang day di atulda, tapno bulod-bulodan nyo. Isublik mo't laadagos, Uncle. Oray pay, no madadaal ngay, mabayadan nyo nga rod. Insaganaan nyo kumapay ngamin nga imuna day taa. Nakurang kayo ngamin iti plano, iso akasta. Puro bolod tar aramidan nyo. Alang arod, mapana kon, Uncle. Nagado ti nakatambak agamit dito'y likod ti balay. No saan ama usar dagitoy, ipadawat mo lakay. Ay, saan? Sayang no ipadawat. Ket pangusaram nga rod kada gitoy atugtugaw, lamisaan, arado kas kada aparador. Nagsukatan ta dagitoyon, pangusaran tangay. Ginatang tamot dagita iday, apay, dinawat taaya. Ket pangusaram nga rod, nakatambak dala dito'y likod. Baybay am di taa. Tausarin tanto no makaipatakder ta iti may sapay abalay ta. Ay na, imposible ang mapasamak daytan. Bakit kan lakaytan? Iti anya pa'y laaga po nga agipatakder ta iti balay, ket adda lang arudan balay ta. Amumlaang aya. Pati dagito'y bisikleta ang nagsukatam, nakatambak dito'y. Di mo pa'y laipadawat. Baybay am lakadi dita. Apay aya pa kasi kuram dagita lina. Pati kutkutson nagado dito'y. Kas kada pilpilid tilugan. Katawan matlugan mo. Di mo pa'y laibulang. Baybay am dita ko naklangarudan. Mausar tanto dagita. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Happy birthday, Nana Sitang! Ay, agyamanak, Aida. Mangan kayo laang adi ka agbabain. Una na. Ni, apay akas lajak makita da Nana Lina. Adda. Napanla nag-CR siguro. Ay, nilakay na ngay Nana. Ada? Patsyam nga umay dayjay. Umay aya dayjay no adda pasken. Pulos. Isuman la ti kaaruba ang kasjay. Kaslaawan kaaruba na. Ngarod nakalaslas tong. Nakamirogrog ka na yun no kwa. Di pa'y umisa mapulos. Talaga siguro akas jay ti kinatao na Nana. Wan siguro Nga maday tikas jay nga style na. Makapaungot no daduma. Apay, manupay ti kurang tulugan. Santo agrobwat dispatsar. May salangan, tata. Ala, bayad akong ti kurang amay sa. Tapno mapanin tulugan. Nakabaybayag tamay sa nga urayan. Bayadan ka nun ni tata ti may sakurang. Manong driver, larga! Oh, anto'y ti bayad ko. Dua atao ti bayadak. Bayad! Pakiyawat yun, EJ driver. Ay, mabitlaan! Oh, sumangbuta! Ne, apay nga insardang mo, driver. Kat napuno tayo nga rudan. Binayadak nga rudan tayo kurang. Ay na, agyamanak, nakasangbutak. Apay nga aking mamat katon nyo. Kat binayadak ti may sa akurang na itay tulugan. Nay, na kayo matgayam na ito, Angkal. Last trip ka nung aminan, Angkal. Ay, madi
Isubli yung arutin bayad ko, driver. Tapag plitsam dahil ito'y kimamat. Grabe talaga di dyan nga uncle mo, bakit? Awan konsiderasyon na. Kaanakan na kapay ngarod nga asawak. Ngarod ngam baybay amon. Saan aday tati paka-stressam lakay. Ay, jak ba't ngarod malikli ka na panunutan? Awan mo't sabsabali. Ngam pinabayadan na pa'y lajipletik, mate. Panunutom latan akasapulan na ti kwarta. Pagkatang na siguro iti agas na wanwan niya. Jak ammo ti ibagak, bakit? This drama is owned by Jenna Almoyda Drama. Agbakwit tamutan lakay, tani, sumangpetun ti bagyo. Amangan numaislide manen dito eh. Saan mo't siguro anapigsa? Amumlaeng aya, alakit din, tulungan na kun nga agbakwit. Ang mga nusirkan ti agtatakaw to'y balay. Sapay ado ti matakaw akagawaan dito. Anyat na patpatagkan ka, dagiti kagawaan wano ti biyagta. Ala, umunakan, ta sumarunuak. Isimpak pa'y dagiti rumbang ama isimpa, bakit? Ay na, madanagan akong tunyo. Di mo't umay ni Uncle yu dito evacuation centeron. Anyat ko na ayante. Kuna na nga rod asumaruno, ngam awan moten, nagpigsan ti tudo. Ala, tayin ka man kitaan ije balayaw. Mangikuyog ak iti kakadwa kantay. Alaman nga rod tunyo, agyaman na ka. Ay sus, nag-slide mo't gayam dito balay da antilina. Katnay, Allah, nagaburan ti kagudwa ti balay da. Ha? Ni Uncle Soto! Uncle! Ayan nyo! Ha? Kakadwa, umay kayo! Tulungan tayo na Uncle Soto! Anyangay, dandani ka na tayon Soto. Ay... Nagtangken tumot ti ulong. Kasanon no awan dagiti kalugaran taan ang ispalken ka. Malamlamayan ka kumaitan. Well, garon, bakit? Kunak numatayak hijayan. Kunak no kanibusan ako. Utang mo ti amin ka dagiti kalugaran taan ang tulong ka. Wen, bakit? Jakpay kaya't timatay. Naimbang ta na ispalakpay. This drama is owned by Jenna Almoyda Drama. Ala, kakadwa. Pag titinulungan tayo nga ikatun ti dagaan na igabor iti balay da Uncle Soto. Tunyo, ayabam dagil ti kakadwam. Tagmerinda kayo pa, barok. Nagluto ni antim iti suman kan kasabakik. Kan gimatangak iti mais. Ne, nagadumot day tan, Uncle? Wen, tapno mabsog kayaw. Di kay madanagan, tatangdanan kayaw. Ay na, saanin, Uncle? Basit laabanag day to'y. Basta, tangdanan kayaw. Takababainan ka na kayaw. Kan numalam, agparti tayo iti kaldeng asidaan tayo. Tagsasango tayo amin. Ayaban tayo mo't dagiti dadumapay akaaruba. Ha, kat alaak da ito nga gundaway nga agkid daw iti pamakawan kada kayo. Pagbabawyak dagiti bidot ko. Saan gayam arumbang ti maragim bubukod. Awan apulos pakibiyangak kada kayo akalugarak. No adda buludan nyo kanyak, iimot ko. Ngam ita, kasapulak mutlagayam titulong yaw. Iso apasensya kayon. Pakawanindak kuma. Ne, ay na, nagsayatan na kita nga ipagbagayo itanggay. Gaputan na kaamiri sa kon, barok. Kat ikarek, agbali na kun anaparabor kada kayo. Kaspang bigbig ko iti utang ko anaimbag anakam kada kayo. Nay, inruar mo mutan dagita nakatambak agam gamit ijay likod lakay. Wen, ta inayabak dagiti kaaruba ta. Tao may dakitaan no kayat da nga alaan dagita. Ha? Kano adda bumulod iti tolda ken tugtugaw.
ipabulod mulat ta bakit. Di na kun panunutan pa'y. Tamanipod ita, dakon agim imot. Sursurwak tagbalin ana parabor. Tamababainak kadagiti kalugaran ta. Itilaksid ti kinapaidam ko kadakwada. Naaramid da pa'y latinang tulong kanyak. No kasta, nagbalbaliw kan talaga, lakay. Wen bakit? Katsurimot ken ka. No nairamraman ka iday, gapu iti kinapaidam ko. Ay na, maragsakan ak itiday tamang mangagkukan ka italakay. Agyamanak, tanakaamiris ka matlaangan. Tiyan mo kawanan pa nagbaliw ti asawak, takunak no na ito lang nandikas diyay nga ugali na. Ngam saan mat gayam. Tano kasano ti kinapaidam na iti kalabas, isumat ti kinaparabor na itan. Kasla imposible ang mapasamak, ngam posible gayam no lakit di tapursigido ti tao nga agbalbaliw. Alakastan, tugayam mo, Lina. Alagagayam, di tan tinagpatinggan na itapakasaritaan. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para iti script kaniti drama tugayam yo, Jenna Almoite. Thank you manan, kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa.